yanota mpaka mbinguni.
Tuombe. Ee Bwana, uwajalie watumishi wako mtawaani na wenzake ambao wamekusanyika katika upendo wako na wanashiriki mkate mmoja, wawe na moyo mmoja katika kuhimizana, kuwa na mapendo na matendo mema, ili kwa njia ya utakatifu wa mwenendo wao wapate kuwa daima na popote wafuasi wa kweli wa Kristo anayeishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Muwe na mchana mwema. Wono ikaranzeni. Mungu ni mwema na kila wakati. Kipindi ambacho kimepaki kitakuwa kifupi. Nawaalika mapadri wakuje waambie Sister Anne chenye wanataka kumwambia. Karibu sana. Deacon, ulisoma na yeye, kuja tuambie kama alikuwa na namba ngapi. Wewe na yeye nani alikuwa anashinda mwingine? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa njia ya kipekee napenda kumpongeza Sister Anne ambaye amejitolea kwa mwito wake, na pia katika kumjua kwake tumeshiriki katika ujana wetu, kushiriki katika kanisa, kuongoza wana youth seminars, workshops na mambo mengine kama competition youth set pieces, on competitions, kwenda sehemu mbalimbali za nchi yetu. Kwa hivyo ni baraka kweli kumjua kama rafiki, tena mshirika katika kanisa. Na pia kwa wazazi wake pia na wajua tumeshafahamiana kila mara katika kazi zetu. Wa Kristo pia na washukuru Mungu awabariki kwa yote ambao mnaendelea kushikilia kukuza mito kutoka familia zetu. Mungu aendelee kuwalinda na awaongezee kila ambacho mnatenda katika kazi zenu. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Shemasi Timothy Ombati, parokia ni Kegati St. Kizito, halafu center ndogo ama Kigango ni Renyamo. Asante sana, Mungu awabariki. Asante. Asante, Father Askari. As Father Wilfred, Father Lucas, Tatondomo na mwadiko na wasista na wakristo wa tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Tumekuja kupongeza sister na pia tumwambia furahi na kuomba kila wakati kumshukuru Mungu. Patera onkole tokora inyali buga chaka waka chinko yona oka loka Toka loka Saba saba Buya mono kona kiekio Mogo kebota Tambe hasoko mwaere li Nyasaye Koro kufata Mwas ongwae matoke Na inche kero fata Lucas ya denge fata in charge Na chetenka waki kadetroga Inyoleta Arego ntropu Paracho Ogenda Kigati na ndo gukora kuru Kigati Ompiki Twaira na katedro tuagenderera. Iko tunawapongeza sana na muendelee mbele.
Bia mono sana. Father in charge, Father Lucas, Father Thomas, Deacon, watawa wa Kristo, wadogo kwa wakubwa, wairire mbiyamole naende, mole no mogoko. Ngetingi ngengai nekelikio bonde kiaga chembulego twage semwaye. Ngengai nekelikio bonde kiaga chembulego twage semwaye. Semwaye baba. Ngengai twage semwaye baba. Ngengai twage semwaye, ngengai twage semwaye. Omoku. Songa ngayiko banyo baruge, osemboke, osembo mwana. Mwana baba, Kozemboke, Kozembo mwana baba, Kozemboke, Kozembo mwana, Kozemboke, Kozembo mwana. Kija kena ini kerikyo bonde kiaga chembulego twage semwa. Kija kena ini kerikyo bonde kiaga chembulego twage semwa. Tumsifu Yesu Kristo. Talia nasaleka amangana ajio na arutwarandeli bulero. Sister pongezi asoko bege tinginya kengaini kochora ogache emburate koragento kieke ngobono rende gwetera seta yeyo kwa okiriga iga tiga bande baroreri egere bakoragento kieke bakorere omorere buyamono akirendo na mato tiga koragento kieke asali twarandeligwa ngarando na semia koragento kieke asimogotacha wagoroka mochikare buna kamba kesambire nande mokina bune manga nesameta buyamono musiseniwe Elieta mbore na ibete korwase father in charge wana ngomo maiti na kikoroko koroko father Oseko Elieke songo naro kwa Justus ekiombekia ne ekorunga komboni missionaries ngokoreka sense ya Spain inde rusa ya negaiga wono njebono bunande ruso mate andonse senkwali kani wanango karakento keke wono lende kinachite gambo wanakona ndiamano Father Lucas Amasa. Karoli zina alikuwa rusi motike kubaracha kameko borosa sekondari ya kutugwatari. Tikanya saba sisenie Father Mbiyamano Sister pongezi naende. Ande moja kirubo moso mia bana kiranaro abana fatoso. Korona ba sister baba kwa kwegertia abana agara somo yegoyo. Ota. Mbiyamano ngo kore me parish kirubo. Kirubo ere kamera. Yasao iyo mogoroke murende kirisia mukinie kirisia nimbaroje baletu arako myokana baro bibinyoroma Mbiyamano yasao Mbiyamano Deacon na wasasirutia soko ni sister Maya. Ipo tunaenda haraka tunajipanga kwa zawadi. Wana PMC wakikuja kwa dakika moja. Zawadi tutaanza na familia. Wana wali wa PMC mnangu kura kukwana nyemuyo. Family mwenye kwebeka ange. Waracho planning committee. Waracho center. Isenda Jito Jones.
kabasikiria toga ndori matanga abangi namora kabasikiria to babu minto baba amangana maya uchuru baba na rero gotera Sisto minto happy jubilation Sisto minto happy jubilation Hani no muyole baba Sister Hani happy to see you Hakimoili yate Togende maigama baba Towa mundo kubaya Bibiyonge Baba munalero nyasayebu Aye baba Vitani baba Talibonsi baba bago koraya Talibonsi sista bago koraya baba Sisomingo ani no muyole Baba karaseka Sumaili kibogo Lero no mogoko Lero no mogoko Togende marigama Hey familia go baba It is so beautiful Hey familia go baba No chibuya bagota Habugota No chibuya bagota baba Chiramo tenga Chiramo konyegera Yero sipi Kabeza kariyata Chagenda budahe Kohita tonda chahe Hechina changunahe Fasta Ocha wango Into watitaimuhe Awa ibuli waye Agakina bayahe Mama nina mundohe Enchera utenga mata Yero sipi na saibu Enchera konegera akta Enchera mokonegera kianani Yero sipi akanani Ekikiri yatohe Taribo saigo njuru jengotera Sisto minto ana no muyole Taribo sista akibago koraya Happy jubilation Emiaka ikomi akiwa gole Wasinoti zimbu ilikuwa ndefu Ngeke ilioto Togende maigama bano Ekundo mogongo Huyo ifija zingu mwakande Baba, baito, amanga matindi, mbali wakuhoja, Uyuduma wakera, mbali wakuhoja, mbali wakukwana, mbali wakumonya, Uyuduma wakera, Ida faireku, enita muhurumiki, kuriziko, Eke iliato, ana mumure, Sista mumure, tata, Akumuli munomose, Togene maigama, Ero no mochengo, Abafata baito, Nobody present, Abafata baito, Nobody present, Baba, togendo Congo,
umuyo wa sister aniga ke wangu na umuyo wa sister anigo wangu na baba taliban sister baba koraya taliban sister baba koraya baba God bless you God bless you afongo kajabo God bless you afongo kajabo okay oyo tani wale pasa ate go pasa one on one angana matindi angana mayabo ejo mago tenga muri serious jiramo negera muri serious kabando serious hani no muyore nakiwo zenga gorababa nainguru zengo ko nainguru zembori torafi zembori nainguru zengo ko Sister Anne kabango serious gaki Sister Anne kabango serious gaki akigaraseka tato seko naye no muyore tato seko naye no muyore okorera ndiye fata nainjo sisanye okadaru seko sasa bangana matindi kane bana nari mukasara sasa bangana mayabo bangana matindi bangana mayabo itugoli nene no muyore sister no muyore fight no muyore sister no muyore elitukeli twaganyire fana happy jubilation bahomuto estetam negativa ja ayo DJ stop no happening Habuota DJ weka DJ weka Habuota doche kuyabare chirabe angete chirabe ngabezeki yako Habumingo arero ngayukwana churu baba ngayina rero ngotera gati enache komoga amangana matindi amangana mayara wajani bakare akiwa bogire akiwa nongwegora akiwa nongukwana akiwa nongotera sister no muyore omudakune sister komolimu nemose omudakune sister komolimu nemose omudakune sister komolimu neomoli omudakune sister komolimu neomoli akiboiri jande waito Buyamuroja noche buyamuroja buyamuroja bete baba next on stage Yosia waito be ready what the dance Harumunto Buyamuroja Jeramu bangete Bugona sagadi no Bugona sagadi no Akimoyi gate Ebekano wale Uwali mozoto Umeona sister Rebecca Akobulesent Umeona sister Rebecca Akobulesent Next on you Waito Pangana matindi Pangana mayabodi Waito Yamimiso on stage Ubade leno No muyore sister no muyore Sabani was not divimbo Mungu nani Mungu ametenda was not divimbo Yamewani mirore Yumaniwe supesi Waito Chabete hakuna zawadi zawadi no hakuna zawadi zawadi no mbali wakuhuja oyo era ono ina pairo enita muyudimi ulisi kolimi enita muyudimi
kuna kasoro. Mimbo wala. Magana matindi. Magana mayinga. Wasigeri ya tawa ngina mora. Awatu una jango. Toli mataka. Tada kulogo tenena. Jango senta. Mimbo. Magana mayaro. Sito minto. Ya nyamwam. Anyo baba. Sito minto. Jango Oda kunesi. Tanko mori munomosi. Oda kunesi. Tanko mori munomosi. Ya nyamwam senta. Magana maya. Awatu una jango. Yangu eyo. Yangu eyo. Yangu eyo. Hayya nyamanu. Adinga imwacha. Adinga imwacha. Adinga imwacha. Abasacha ansile. Abasacha ababere ansile. Jango karibu. Magana maya. Magana matindi. Magana maya rori. Magana mayana. Magana matindi baba. Oriwa baba. Oriwa baba kaya. Ya baracheni ko. Kaya no oriwa baba. Oriwa baba kaya. Kaya ne baba mo tegero na guso. Din 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 din. Aya mama baba mo tegero. Emma tabara. Mucho visto no me toque. Aya baba. Aya baba mo tegero. Sentimeni ko ya baracho. Karibu. Era de salud prende. Enya magogi Enya magogi Aki ngora ngora Obe ke hito Enya magogi sisters. Ebe kambi ya kwenya Aki muya moja Baracho senta ndo tugarete. Maiga meko maiga fashi aliwo. Ana matindi baba. DJ stop no mutenenia. Baracho senta ndo tugarete abwatie gekundi kechumia. Kurora tukubwatigwa n'abasasi aba bayibori abasista n'abasasiroti n'abaseminari. Karibu. Basasi watawa seminarians na mabado. Karibu haraka, karibu. Bayibori chikwara chiefarin. DJ do something. Do something for me. Enta was kidogo. Enta roof akinini. Arufu ya muziki. Naona mwalimu Hivyo. sista na sabato baracho. Uyamogocha ndoche mbuyamogocha. Uyamogocha ndoche mbuyamwecha bete. Uyamogocha ndoche mbuyamwecha bete baba. Mbuyamotenga gaki mbuyamogocha. Uyamogocha gaki okwaliboka. Uyamotenga gaki litoko munalero. Uyamogocha gaki litoko munalero. Litoko nelyago sista anigo duo. Litoko nelyago sista litoko nelyago. Litoko nelyago baba mbuyamogocha. Mbuyamogocha gaki mbuyamogocha. Mbuyamogotenga nani mbuyamogocha bete. Mbuyamogotenga nani mbuyamogotenga. Chirubu. Wana bayibori sasa. Iwenka wero kamu Iwenka bagani baito Iwenka Abasuna Iwenka ngora ngora Iwenka Wochene chihupi yoka Iwenka abatu na bayibori. Usubi koro tu Iwenka Wochene muna mole iho moche iho Woche muna mole iho moche iho Imoruzi chihupi moche iho Moruzi mikoro moche iho Uyamogota gaki muyamogota. Uyamogota nandi muyamogota bite. Uyamogotenga gaki muyamogota. Uyayogota sita muyayogota. Uyayogota sita
buya yo buta buya yo tenga nandi buya buta bete buya yo tenga nandi buya buta bete DJ Bende sauti DJ Demona Bible Baere ni magara Baere ni magara Baile mangiava, metaro fu a salotero con. Baile mangiava, mette tanto fuori. Mette anni io chiede uccidi. Hai tu. Hai tu. Hai tu. Okunole mangiava, okunole mangiava. Kufiwa mobile kaya molero abatali kufiwa mobile kaya molero haito haito ya chiro tepe que idiota Ingo, wara hako Kongo. Ingo. Ari tukali no magoko. Aya. Ichomorole. Aya. Babe kere tabai buya. Haiko. Aya. Ichomorole. Gachira gata. Bago, every time I know original. Every time I know original. Every time I know original. Now you want to mama every time I know. Tiki utara. Como samba, incho marole. Mas que una que é chingona. Incho marole. Incho marole. Incho marole. Aí tô. Tomorrow, ai, ele tá mais não original de faz. Ele tá fazendo minha luta. Ele vai ter conta. Agora falando assim. Agora. Vai tu. Osaka nana alotaka kuwakili ya. Haito. Maana sasa eba pu. Wote karibu. Sasa youth karibu. Youth on stage. Youth inobata tereri lero karibu. Karibu.
kenone kenya nuga nyakuya nache gotia kurundo sukuru mingo nache gotia kurundo sukuru tema bakisenjo torone tema bakisenjo torone squeezing digital chisi minjaja squeezing digital chisi minjaja obati suri anye moyoga obati suri anye moyoga chike pasogeri anye nuga nomuye akito tenge egakeri korolento akito tenge egakeri korolento aito tunachire tiande mekorumuka tunachire tiande mekorumuka antoyane atoro beire antoyane atoro beire abasani bane wewe mnyabakonya sababeta wewe kiriya tabagina sibakiriya yo sabako musikio ito waito kota gote tore ndeke pira kyumo gusiri tabiri igoro bokando waito abasani waito nabaya abasani bane nabaya next one fresh fire para kutoka nabaya wakisanjo wane nabaya osi nabaya nabaya abatowe kama wasako gocha gocha watu gocha wasisa nabaya fresh no chakabija baito DJ start fresh no chakabija ndio bwana ndio bwana oya na churu sako ele abasali ndio bwana wewe erarende maigai churu tere ndio abasali wane maigai wane
Kristo mogeni bwesiko bweri tukolyara Sister Han na abamino youth yaito ekwaya aba Kristo wetu musibi Yesu Kristo milele na milele basimbu yamuno seri tukolyara lero tuakira umuyogo Sister Han nimaete tuabete nera akorwa alengo mwana nsa tuamukinera otoretire so gaiga no mogoko monene na indu twakira serekia ner sister kurwa lengo moke tualenge na ere ga kirisigeito kyabo baracho pero otoretire arari otoretire ga gasobo tuchenge nero mogoko aba Kristo egastu akolere na aba Kristo baita afata baranu afata Lucas yongesateba na fata matoke ntu abete nere tu akole mirimo na barabo na sister nito katenga fata bona ni ndonge ndo manyete bwona gutumuka na akolire mirimo ba Kristo kumbwa to mo sister ambobe omo sasi utindakala diki lakini bona ne nyasanga anje ne omo sasi utineta nyole agera bubara chakoleki bubara chemese gose pali sitemese oyogo kwana mabeya omonyakero go ndo monyakero baracha kwanza na ndo monyakero we pali site ya Saint Kristo Koberana mbiyamono na sayati abwatsi bali bose pitu abwaterana umono bili sister pako ikirega na sayati abwatsi na ndange kande omodikoni oito abakatikista chekwaya abakrista abanene nabake tumsi Yesu Kristo. God is good. Tigangiri bageri litangani che ne chairman ya Nyamiso Center nande asesoni yeito wangeteri bageri intenere abano mokende lakini rende wetrasi chinguru cha Kristo umunye gondo tinga oikere ogeire buya tuwa kenya sambia mon na ngotebia onya komiti abatu abwaterana biamono asokwerwa especially center ya Nyamiso yani ya ubaratonere ya tegeti party anan nande center chitu arenge isato moso bali beruete gukora chinga kiabo kubange ndeke biamono nyasabera ndinda gite kubali baga rumonto aitebere elieta biamono mabe ya nare yo organizing committee biamono aya ne Jojo Mbogo nalengo mo secretary James Mosima nalenga organizing secretary Ana Mautia nalenga member Jenyo Gero a member Patrick Nyagaka chumwa ya St. Agnes ya se Aniako biamono Father in charge aba sasrutu bara segateito aba ereli aba sister waito na aba Kristo mwenzi tumsifu Yesu Kristo tumusifu tena murena magoko gake chenyi bwetu na agokire na tengire go pako magoko ndo chenga toko era sister pongezi sana naende ntagetoni karechi abana chinyaruka erinde na barubu bacha asore
wamekameke muno mekamegete gatari boigo pia muno sana museni wasamule tankuru kucheni kerubo makoria santa ya Nyamemiso igondo munyakerubo bwe Paris ya sabani pia muno nyakuwa bagaka keyemo nyakerubo youth ya Nyagocha tutebina kimwe gose gutakwenda muri usinga mubangete gochi Baba Baroko Deacon yuko hapa na Father Justus. Hapa sister Baito Bonsby and especially yo mugeni wetu Bwesiko. Tunashukuru sana. Ili nili tukolia rengeria ngenjo mono kiagera gwatoletira amwe igase ngenjo yo gochengera litukeli na mono Nyasaye tigaba bwatisi asenjeramo gokora imirimo yae. Ekero riri twaragotera nga sisto minto igare maridadi ngakiyo so igo bakororekana bari maridadi na barabu na abana baitu berure asenge njo yako mukorera Nyasaye na ndi tigatuba ichinga kichinyororo tugenderere kuno kubasabira asenge njo yemerime yiberure na bakesa na barangiri gukurugati yeito twensi na watore lakini barabu bachorirwe kubachorirwe neto kubachinga kichinyororo Nyasaye bwatsi bakora imirimo iyo tunashukuru asante ya mono nekerugo youth ya tete usaba na yidiga na robo sister all protocol observed. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Kwanda obo sister kwanda tore. Iki mogo sekero gozereke mwena kwanda tore. Kwanda tore. Na bali to chika baba iboli toka baba iboli abaya. Bali baba takobo sister Anwara. Aba sister na bangi bara muwafuate tuwafuate waulize. Anyway, Sister Anne, congratulations. It was what you take care of soka. So we know you, some of us know you, and we are very happy for you. Na Mungu azidi kuwabariki kwa sister wote. Na Anne, these are very good encouragement. But so they go swaro. Tumobo ati sawa sawa. Otherwise, thank you so much. Na Mungu azidi kuwabariki. My fellow youth, thank you so much for meeting the math. Na hiyo moyo mko nayo mzidi kuwa nayo. Asante sana. Pia mno mwari kabisa kwenye ondeka ari kuru cathedral sister no konyari cathedral nero ya rera sister ondeta iyo 1 2 3 memories sawa Pasista hono karibu wote
sana DJ. Kuna kuwanta vinga para utebe goti. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Kristo mogo ogete. Mogara tunayo ogete. Ntaona mogo kasenye ntumata ile sister Ann no mwana muya baba ke irembu ya mono. Aseli tangoro ku sister Mary Judith Maburi. Ngoro ase parish ya Nyakegogi Nyavyute Center. Mia mono sana. Yani keria donje ya bro. Raito mangana matinde. Wabadre, deacon, watawa, wakatekisti, wakubwa kwa wadogo, maujaji wa matumaini, pamoja katika sala. Abangine kiriatonga ikere. Evi churia bagaka. Mawon. Kikatuwa ndata kire ko na sasroti na bichuri bira uchega igatari boiga. Miamono sana ase sente ya kigati koto umwana okuruku sister Anna Nyangaresi kobo mubikira. Tari buyayigo. Sister Ann, congratulations. Anto abeno mokugosanga naye litukeri ya lero. Ngoruku sister Mary Evelyn Nyansiongo Parish ni classmate ya sister Ann. Miamono. Kiriato. Yesai no muya. Chinga kichonsi. Entengo bere ngambia mono asogo tuarigania. Yare ko nyatari nuntu ali gocha tari bo. Endo nyatari ntu mwali gocha tari bo igo. Nantu na baya tore na baya mole. Sister Ann, congratulations. Asa Marieta ngor kwa Sister Mary Rispa Mora kure parish ya Ichuni Magena. Asanteni. Pongezi kwa Sister Ann Wambuka Nyangaresi. Sister Mary Jacqueline, Ngong Diocese, Narok County, Olokri Parish. Viamona so tuarigani, Nyasaye endele kubasesenia, Bikira Maria bagate chinga kichonsi, abaiseka abange na bamura abange, usasiroti, o bruda, bobaganyete, o sister. Karibuni sana. Kiriato. Yesaya nomia Chinga kichonsi mwema. Sister Mary Frida Kwamboka Nyangoso eramani Mumasai mwitu. Mungu ni mwema kila wakati. Mimi namshukuru Mungu, pia tuna congratulate Sister Ann. Ashikilie hapo hapo na endelee kuombea wote ambao wamemsaidia. Pia nyinyi tunawashukuru. Ngoro ku Sister Irene Nyamisa, Ngoro Nyansiongo Parish. Kabesi kiriato ya sister. Yesai no muya. Chinga kichonsi. Sister Mary Ruth Kuru Kisi Town Parish. Sister Ann, congratulations. Eta ya teoge tipo baracho. Museseniwe. Reverend Father, Reverend Fathers, Reverend Sisters, have a Christo born sipi, Nyasaye no muya. Chinga kichonsi. Congratulations Sister Ann. Tunakuombea. Itaya agendele kuoka bubaracho kuna Father Teva. Sister Mary Teresa Bosibori, St. Charles Ruanga Kisi Cathedral Parish. Kiriato. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Sister Mary Immaculate Amojong Ongaria. Natoka katika jimbo la Bungoma, Busia County. So nawashukuru sana kutukaribisha hapa. Paroko wa Sister Ann kwa kutukaribisha. Then Sister Ann, congratulations. May God grant you the graces. Mungu ni mwema kila wakati. Asa Marieta manyeti ngoro ku Sister Rebecca Mwenga Nyatuga koru Mosocho Parish. Igabara beko musiki amangana ya Mayakoba. Waru
Twarura tambe, twarura tambe no. Twarura, 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 twarura. Hello. Waracho moro. Angoiga. Muyamano. Njengo sister Melinora nguru kegati. An nero kombati. Na adini njengre tapaka sister ni ikirega asali. Naki ngegate. Sister ni akira formation. Yakira ibiga sikwete gali gas nero marura atambe. Tongo. Chipansment injira karo igoso. Bono ani oyo ekara gukora rigoso. Motayo mwana uminto lemereri mokonya. Akira irwa rime egeticha na mnyokara na mokonya na musukia. Ta kwengoro. Bono mukura nakira chinkobi. Asante sana. Kwa sister Han, congratulations ya sausen. Ogendere mpaka bono. Togendere mutu mpaka fiki 100 years. Asante. DJ tubekere twarura atamberende. Sister Christine bakwani kurwabugo murabugare mabuo. Tubekere twarura atambe egurukwe yaito no bayarura atambe iga. Kitiambwa rotora. Agurerwa fruta. Nore ne batonye kwa. Era montonga tapioca. Corio mocarango sapayeta. Muye. Tiambota. Amanda si ukuri wansi umwako. Ndo siboni ganya kubeka kutokwenda. Mbiya mano. Ogotero kungubekera tra abatenge. Twarura atambe. Amanda sokuri wansi umwakanya neza ogesu pati kutokwenda uniform wa mchanja muka mwende safari nganero kureka vikoro tora gurerwa fruta nore ne bakenye kurabwate bata ariga kwiteka nkonyora yagera mento mukiya nkonya bayimurika Twarura tambe, twarura tambe, twarura tambe, twarura tambe, obutakohonge, twarura, ese tambinende, twarura, echera pachaire, twarura, Oigo tuwa ni kurarira liyo kusomere kegeka mafata Yekure gutunyomba mabati kibao Tarari tintara tuwali chiyo Yeron kuriri kaire turungi nomboro Kenyasa maige viraka severo Tuwali gekuye na tinda mago Bebiara visiomere tikuru hotero Mama gurangi gitabu gisabo Magasi urabiza na efodi pop Eyangi
bigwe kumitwe kana komera mubere nero bikuba kiyemeje nate biguna busegere ndole TV gosendi okuba twalingi kule mama baka umite kwanga kwani ora ore na bukacha Marura tambe Marura tambe obota konge Marura nase tambine Marura tera tachaire Marura Paroko ito Pasasiroti Omodiko Neito, my classmate. Our sister Wami Totu Arura Renabua, Sister Nora, my mother. Na our sister Wami Tovandebo Bare Maiga. Chairman we center, chairman we parish. Na Wakrista wangina awanene awake. Tumsifu Yesu Kristo. Mbia mono tiganya sawa siseni mintone nene gose extended family gose nuclear family. Mungu ni mwema. Wana wende karanzi. Ngona kwa rase. Abagori bari babasasuti n'abasista bati bandetere abayigori ba sister bote. 1 Tetera abayigori ba sister. Abayigori ba sister n'abasasuti n'abaseminari bake bonse. Baruko tena naba Kristo bonse amwachira basista baitu bonse amura diko neito na basasiroti nande niri bagatwa irwaiga kuna chikorera chanya ngaris na ento tujara go chitambulisha na gushiriki na barabu asili tukeriga kongo bate bonse karo ya macha ke gutebiri etari aye egere tukore bwango bwango Chole Barongo Umuiborio Sister Celestine Koruchuna Steven Kerindo Muibori yani Sister Nenero Sister Evelyn Kerindo Abakwani mbia mara mwezi Injira sister na muise ko na monene Sirio tako msepato mbati kururinya mwamwalia umwana kuruchimu watisunda nala Marieta na Nyavera, kurudia Nyamwambu mwana Alexander Nyavera mu seminari.
Modesta Kemunto, Father Joseph. Rietande baka keruo korunyasia mfarisi Evarine Nerusis. Na inchejeta Arts Kemunto, nacha somo nginache. Josephine Nyakerario Nyaokwa, Sister Leocadia, Augusta, Judy Nyaokwa. Biamono. Digamos que nyakero kwa nengana yemo. Arafu mosiga enda muntiga yori. Father Mbiamono kwegera bageri naende kwa niaba y'ekikolere kya Nyangaresi asogo congratulate umwana Sister Ann nanchina muruguru umwana Sister Ann asinge njoye sherehe nene yeri tukeriga n'abakristo bamintu bonse bya butwa bwatanino n'ekikolera kyaitu Mbiamono asinge njoye kuungana na sisi asinge njoye kubaterana jengoro kwa James Mosima umwana omintu akoro kwa Sister Jennifer Mosima agotoka Burkina Faso igobono torase kiombekega sengenjo yoko nakubeka masabo egere na barobanyara bakole mirimo yabo eyibachorire Mbiamono Father. Mbiamono bande ikaransa tige Dominic na bachagete family eri aba batenina njwa family yaba batenina iganjo kubaramba kaisa to yotara ikatoje family bane family Karabango sawa nani no inchara ya badire tokorega padia bare utige Nyangaresi no yonde n'abana babo bari bande bari extended family bari muri Kiyango Kiyanzi cousin ukega makoyo Chigo abwatera rikondo tateyerieta elieta ni gongorwa cyo kinyandika oyo mayeka Evelyn ni gotore kisare abana batatu igo gakifada umwana uri ominto igondwete sameta nere garu sameta yani nje naru sameta igotore kisare isato abana baiga nabo bakine teiga muna mama araria oyo no moigwa igonyi gwete biasana omoigwa konyo ekero geke gatimbo ati nande mangana ne da kwane egekogera amange ndokwane badai Rieta ngoro Douglas Migiro ngina rume omoigwa Mary Migiro omoigwa Egetria na Ndobina ana ne cousin yani Geoffrey Mwenga ana is my cousin Jacob Mokoro ana ne cousin yani Erna Kemunto ana no mwana one Konga Bumba ana no mwana one Kiro montari namba ya tu tangane ro yondonyo kwa manya warete karo ko iburitu utigabe yo Tumsifu Yesu Kristo. Rita nkoro kulina simayeka nincho mokogoti umwa sister. Asante asogocha kwa sherekea nere. Bema. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Phyllis Mongina binje sistani kuwati. Tumsifu Yesu Kristo. Asa waleta nkoro kwa Radio Nyangaresi inje mumroma ofi sister man. Asante sana sokuta kuma congratulations. Tumsifu Yesu Kristo.
asa mreta go Damaris kerugo ncho musko ma sister manene na abari ni rimbi amono mona ba sister babo baracho kurutwa chagete gepindi eke mwatoira magoro no gutusabira so mwana umuntu paka kodi ko sister bo ai na ndage ndreta bo niga na ari mo gendre ko musabira mono ko bwa tonyora ba sister bange mwe guchia manare ngata gwati musasroti tonyora nento musasroti ko baracho to gwati si ndiamo abakristo abakana bana nabakoni mwesi mbiyamoni kaki wanyi gote to mo kongo bakera ngambiyamoni tindo che ento ndakwani goitani mbiyamoni ndo che nganyi gote to kanye chale ko ndi ona igota Sai no muya Sai no muya aba akomiteri ete akore te merime timbuati mwari go kubakira ngambiyamoni Sai go ko akore mwezi mwacha bageniga ga mwacha ko chokoro sister anu akia imirimo yanga kya bakora mwezi na abari kan ko batenya Sai no muya umwana wa sister ekara jagede imirimo ayo mede na algo bitamara wana ngai kwa genda utara ikara lakini Sai no muya mochore endo patasini endo ngere umade ni uno magogo mwe umwana ona era magogoti Lero magogoti lakini akaroma do usirio magogoti kunyuma lakini asili kunyuma na Sai ya mona gawani jini chombe chiko lero Minto na batunga na igo tumsifu Yesu Kristo aba sister bakonduka Nyangaresi rero mwamororire Nyangaresi nabo tubwe kaine go bagonde imbwe kaine tata mbuya mono tata nabo batne kugwatu karaigo gari convent kera jinso ko sister Nyangaresi ngayari bono nabo kunya gusaberukira rituko aba Kristo ba Minto mbuya mono my brothers and sisters asengencho mwandu siria tambe na nda asengenche gasi mwakorire ngia chairman we parish chairman we center mbuya mono. May God bless you and may He always bless your ways. A committee ya organize tio moye goyo mbuya mono Nyasaye tigaba abaseseni aba Kristo abangina baterire gaiga mbuya mono Nyasaye tigaba seseni. To my colleague sisters mbuya mono Nyasaye tigaba seseni naende munyare ko amoko gendera butambe abana ba PMC. Thank you very much asega simwa kolire Nyasaye tigaba seseni naende abaye chinguru ase youth comrades power abagane chi comrade chiane because I came from there and still I'm working with the youths igombiya mono nande nkobate congratulations asengenje mwali national bono nande muirana gocha bosaini moke bogori gocha igo mwefato seka sinyuko bogori no monyerare aya asa wasasiroti ba Minto Father Justus, thank you very much and may God bless you very much. Asa tiago seseni mnogo kolera abantu ba Spain igari obakorere no moyo murabo. And to my brother Timothy who has been journeying with me throughout. Timothy, thank you very much. Gongo moroka Timothy asengencho are mokiare one lakini ni musigete. Deacon Nyasaye tigako chinguru. And to our able parish priest como sasiroti omotoeru utaroreri tukago sekanone elimu. Mwane koroka oseka. Mabu osekire, mabu osekire. Mabu. Ngande rori okaseka mwarore. Thank you Father for affording a smile in my event. Nande tiganya sahabu sisi. Mabu tumoro osekire. Tiganya sae amosesenie. Ase baribonsi barusetie okoboko kwawo bakarosio moyegoyo biya mononche nale konyara without you. And abali mubedini tiganya sawa sesenie sawa echinguru
aba muraba bagokora alia masabas biamon nuna abantu abaya ande nimbasigete mambi ninjengi chemo kwa baba Deacon Timothy na ase cameraman Jose my good friend na gokora gali radio vuna na ndimo murigia kugatare chi video chingia biamon sana Nyasaye tigabaseseni. Thank you very much. Nimbari ganetia gakeki ngarari nanda mache nara igatogo siba mogenda tegwana nire amarieta nkoro ku Sister Mary Ana Nyamoita Nyangaresi abumba gesembe ngaigano seito. Arako nebire gaki eskuru yabo baracho yabe getoko boko konene to this event. Omwalimu one moire no arengega the deputy na ande the principal na kesi myote banga ke congratulations, he was to be with us. So mbi amono na ande omo MCA Obaracho Ward Ibrahim, thank you very much. Motebinga na ira neringa mbi amono no mo MCA uganyereire Koroku Elijah Samarere biamono sana Nyasaye abasesenie asoko bako mwabegete to the event. Thank you very much and may God bless you. Sifa,
Tumsifu Yesu Kristo. Nyasaye nomia. Chinga kichionsi. Sister Ann ametuandalia chakula. Otoro saidie ndagera. Ndagera lewia sana. Kwa meka. Nande nei saine kero mondongo nyorari. Nyuma tutara na keki. Sister Ann ameandalia wazazi na papa paroko keki. Keki ya kwanza inaenda kwa wazazi. Nina bantu na isa bantu ngaibale. Bache goja. Kwera diara bibo ni bale keki. Baba paroko. Sasa napewa keki yake. Ndio huyo. Sasa tunakuomba bariki chakula ndio tukate tumule. Nikiombea uko umeketi wewe sionja. Sasa kuikala spika kieto kwenye. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba Mwenyezi, tuombe bariki keki hii. Mayo ni ishara ya upendo sister konao kwako. Kwa ambao tunaenda kula keki, tuongeze mapendo ili na sisi tukufuate siku zote. Ambayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tunaenda kukata keki. Papa Parok, Deacon classmates, sister, wazazi, na sister kama kakake, na sister Judy. Jongeni hapa. Watu moyo ibona bantu onzi mabwatu moyo. Sangero moyo ikero monta besa kwa kwa yororo. Aba kuna cheke moja 2 3. Kini tamu ae tam kini tamu ae. Kata kubwa.